ya start na otwofo fro efia mankwata maklo enam te so ne Kennedy dictator for etwetwe enkomo na nkomo no nyina efa enemapa ebenya na edwadie eso na atwade papa de akofi free sabre kopem se simabe se edunum ya de anim de ye be kire ya adwenem a kire Ghana panifo megiri se obia ho eye megiri se obia ho eye paa ye ene anopai ese ya se fiti na otwefro no enso ase sane na otwebieta erebrem no from Monday to Friday Asem Yi Di Ka fully well me di akwasinsi afara sekese ekoma Kingdom Herbal Center na kofa Kingdom Garlic Bitters Kingdom Garlic Capsules e de aba edwaso eyedro tatahwe betimi aboa ma immune system no nipadwem no ahoden atimi abam na ahoden ebamu saa no so na da bia osum se ugina na so ye pa Kingdom Herbal Center for nipa ne bi enonom uyi se eboa boost immune system na ma ahoden aba onipadwem na esanso eboa ye pa masrade odo ador nipadwem no enane ne nyina e de free honom srade odo ador nipadwem ye to ji ho ba bia enye no Kingdom Garlic Bitters Kingdom Garlic Capsules enane ne nyina e de free ho umpe na apede umpe we na de na upe New Kingdom Ginseng Power Capsules enso eye mema ne dia mema ne didi wo mema yosem wo pem mema no odidi wo mema yosem e wo pem to ye bema na se watosini e wo pem a ne onya New Kingdom Ginseng Power Capsules tremendous no so ye ma ne dia e man di sese if you onum ama if you white o de puani fane fofo o de pu ya de bia wine fio bia no ebe ni nyina de free wonum Ghana ba bia to do bia kwa se ka bi ato etufofo ani che Kingdom Herbal Center or Kanshi Drug Lane bibia ni afre 0275 804064 0275 804064 and 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom Osino Challenger o atade shem na padum so mo fa phone ma betwa picture why mo fa phone ma betwa picture o atade shem no tija papa ene sem de bai boys ne kamfo na kamfo so se kwese de abam wiam na say yes eno ano ni pop am ye friend level up the tailor what chatare colors e wowom e short tip ampade me se mo fa phone for betwa picture se see mo fa phone betwa picture tane short tip say yes what chat tare mo atare so de bia me catch say e to de be de bia no se wa akra material come tell ni so poma de mfama wo we level up the tailor Isaac American was wo Medina Libya quarters no ono wo degree in fashion to do it with your skin color say no so material crab the amount level up the tailor I don't know calling pam tare papa fama na jiji dem to 9 mako nebra say gigim okay say be cancels ala peba di enkomo na tia wan fa quick wan fa enjoyonline.com I'm sure you will enjoyonline.com about enkomo ayeba ababedie VAT on power consumption from free electricity to taxing times. Sambakaya in December 2023. I think 12 December, yeah. And Minister of Finance, Edekata Babonte, as a failure. One of the enyoning can ye jumo one kasa film one consuming power from 50 kilowatts upwards no. Ye de a tobi e baba to no mutua dada no eso. Ye de tobi baba to no mutua dada no so. Let me aboa me nye sika mo. Ba mama sha say. So far as many aban pelefon nya adwen wo sa eto we ho no. I also believe say ye Ghana for so ye see ka ho bi ene abedu ba bi aya ba bedru. Me no me a me gina make say
and now wa utifie o to store mu o hwe me live on Facebook ye nyina ka ho ne abedu pepe so ya ba betwe obia te won mo obia nya na adwen se ne nkane aka wo so otwe ne ye na obetwea okon obia so man mo ye den to be atwa corners and ye connecting kania illegally and ye connecting kania illegally with your film. It is the cause say yes you force timika and a tonyo ne kania and the suye no wonya. And I don't answer dum so ba yen. Ni nyina no dem na mka ho bi. Ya no dem ye kan baba ye ti yes I no kra. But of course is what if ye asem yo o you so kania na wuntua no. Wo se wan sika na emfa nkoto power no. Wo se wan sika and ya ba bedu pempen so bia MPP opposition wo bomb person be kodum som no dey campaign and this opposition wo pay policy be kodum som no dey campaign ya nyi Ghana fo de kanea ezi won fie eye wonuma eho but how to win political power a consume ye and I say him awrewo ade so my team ye dey be ya amanyosem be what Ghana be MPP NDC how to deal with simple situation with technocrats ye nyom adwuma me see na NDC to in pipe nyina ne say Ghana be kodum som no nya so dey the campaign oh how ne sunsuan so a ene be bre enwuma ne ankra krofiem no wonwi ho kwanya doma ma power the same thing with MPP ene be do be nyina ba bedu and na ne say okru $10 million dey akwa WAPCO and I can't say jeja so kakra go hu na asa afre se ye dia kwa komo but sikana yi sigi ejije no sikani swa against kani amanfo de yenwuma efia ye tim ye nim krofo a aye illegal connection adwuma ye wom ye nim nwuma aye illegal connection bo bia kana no atum ye beda sum obia se nye nasem obia se won fa ho me se ye beda sum se nye ya dwen se bio ade a ekoso no ye nka ho asem ye beka ya no atuma me se ye beda sumu esumu ne nyina beda ade ne ye ho sa so man ade iso bie nya kwa kakra bi a obese obiti system no na said the payas akwa abrochire no ba and I you don't do that you can't do that you can't do it so utu kromo se wo mai kotu bi kromo a na oni abre so bebu me obi ma ayeye it is high times ye nyina be kan ya to yon so say baby ababedu no ye ntimi nya fama MPP ni NDC fo nko a ye jamo mo Ghana bebo I'm telling you because omo mo nyehwe hu ni omu ye bia ya kwan yo be for so be win the next election asa we are yawura abato bremu opa ma abakitu onya 2 years mu frɛ dwomama ne baomyom be ba sese abe ma yakɔ ma abakitu onya 2 years omu sese na to nsa frɛ dwomama ne baomya ombeba ai ma yakɔ because election year na ona bu kano frata osomo de to yen kanea esu ebiem because ka osi eje no yen sentiment kan ye osi etwetwe ho kabi after COVID abampanfo ade to bi ba fe no COVID-19 level ye de nyina so twia mampani be ya announcement say nyame adom asfe the COVID na ba wiase no ano abrase say to life can resume
Ghana for na dwanfo bebre duane to mu say yenyi sa to mfemfra ba se da bi da because aban se e ka ye ball covid brem no yente sa ka ne nwe up to now yenim ka ye ball covid brem and na he ka say up to ne ye ka say yenim ka ye ball covid brem ana yenim sika covid-19 levy e dey abre up to now and was abesumu esa dey agu yeso biem ade. We thought you were moving us from taxation to production. Mo taxes kwa de ya do so kwa chamba bi ade. Se bi nsu na meka. Mo taxes ya do so chamba bi ade. New sales taxes. You be ni nyina from ba ko nie. New sales be no check COVID-19 levy tax na ye twa no. New sales tax be no chain COVID-19 levy na igusu twa no. Yensum hime no kra nwie ye. Wasa be pa ya pampam side we ba be sheti. Adai. Huh? Why? Can you fret why? You were part of those who said you were moving Ghana from taxation to production. Your producer say, compare your tax to the number of production I work. Compare the number of taxes. Yeah, to the production I'm seeing on the economy. Yeah, compare. To the GMP, I buy one here. But sir, beba, there be am catch so na man akọ wiesa. So. And ama NPP na kufa na ban e dey bedu ba bia bedri. Ya so e man pani so acha dodo from opposition to now. Na yen kana sem. President yen kana sem na dey hey from opposition to now. And ya bedu ba bia na ya ba bedri. Die bim ne se Ghana for say. Mo so ka obi na manfo bebre ntimi ntwa tax. Mo ka obi. No kore ye the tax and a boo mine. But tax boom come from for so won't mean chia because you know be good. Now I'm cannot GR Papia from my catch him say Jano come say me say Ghana who be age when I want you say when they are buying a big thing pepper what tax chebwa what you be good. What you be good? I'm telling you. We are why doing so much tax pepper ye memua 2-3 years with business a big cool. Efanya agudie. Mesi wadwuma no ebeku because taxes na Ghana for tua no e bunkan for your so dodo. Ye nyina agi to mo se tax me de your man ye. But e bu for your so a ye ho hwe nya ye. To be a pekon be fa so a obedoje. Ade. Ene ye ho sa. Ada ne ye ho sa. Ha? Ne ba bisue. Afi kra fa ne astarte. Afi ne astarte. Yen sakra ka media o. Media ne ba be discount na bro so no. We se sada na tax aba betu. Yam hu ye nyina mobo. Anke oda bia meka so wo me yakandifo adwen Ghana ho. No do man ho do betu akoma so. Aprama Ghana akodani. Fana say koma Kingdom Herbal Center. The Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules, New Kingdom Ginseng Power Capsules, and our tremendous capsules. Fresh 0275 804 064 0275 804 064 and 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom also no challenge. I mean the accuracy in so my kwabla sante any person mu etwaso.